wanni kana da kuma demo da jira kuma wanni da fanjir to tin shakka la وانت فانجرو هو بدا قرب بوفيك دروبا يا كتب دي انا وانا قربت هذا لال جرى نيواني سني قالوا ده بتكاتو اما اللي وان برتو قبل مي نمني تكو دبس الرد لقي اسيس دبك كفي ميلا لا هاي چفرا مس عيسى چفرا مس جنايا مي جرى نما دبا صدي منا كنا كاي زيرتني هاي نمني كن دبين تون اكا دبي قبويته سجنتادان كايمته ندورا لفخي ستاو اسي بودا فو غربا كاي وانا كنام بريسين اسي مغنيتي ياسين محمد وانا كنام بريسين كا صفو رومو غاري تامتي وانا كسيم بريسين اكمتي سيني لما ما وان كان بس نمي ياسين محمد मेरा के पता वान तक का दिन इमा मेरा भी सदा ताजी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू akkamitti isinii galuu dhabde akkamitti hulleetu maraaf tuudhamo mee ifirraa qaabaa laala hullee sammuun fayyaan qabne moo nama isaaf falmuu fi ka isiidhaaf falmu ka isiif arrabsu inninis isaaf fiddee hoggumee qonnay gabbuufti ol deebifti hoggaa isin nama gabbuuftee ol deebifte san akkamitti dubbiin isinii galuu dhabde filmiin kun wanti tun filmiidha akkamitti isinii galuu dhabde haya yoo caffeeraan miskachi keenyu taatellee ani hogguma gurbaa buuftee deebiftee kanama aaree gootee maal deebitee ol deebifte dubbiin ichumarraa naa gal silaa hoggaasan biloo gooti maa biloo godhuu dhabde ka isiidhaaf falmu eenyu culullee sanoo hoggumee qas gabbuuftee ol deebifte maa biloo godhuu dhabde isiniif hin galle dubbiin sanirraa illee isiniif hin galle anichirraa is waa hedduudhaan saniifiin cal je'ee usee cal je'ee tumatti dhiisee barruu takka asin barreessine filmiin kun boruu qooda murataan fakkaatu jedhatumaan akkasumatti itti dhiise usee caqasa ifiif as baatiyyee hanga sigaa jara keenya waan dabreerraa namni waa marata namni keenya gabrummaadhaatu akka malee sammuu miidheetii waan akkasii nutti hin qopheessinu akka namatti haa ta'an hime gaafa bilisoomne godhaa waan murataa nama murataa anillee hoggaa ishiin gartee takkitti hoggaa kamaal dubbatu dubbannee hoggaa ishiin isatti dabalu eegaltu ani beekee guma sanumaan nama keenya kanaan ni dhagaa'ibe lakki gurbaa cululleedha agartee isiidhaan mormuus akkatti qopheessanii isiiniin beeka hoggaatu akkamitti darbuu dhabde isiin fayyaa qabu barattuudha akkamitti dubbiin isirraa nama keenya kanaan godha ajaa'iba ta'e ana ammoo na ol baasuu didan ilaal ana ammoo ergateetiin na ol baasuu didde iccitii tanaan gaddiigee nama kana ussisiisa jee mee isin maraattuun taane dubbiin kun dubbii kanaati nana ka dubbii tol sina wudi dira dubbii ajaa'ibaati oggee inni nuu qareefa sana dubbate kamaaluu oggee inni jinniina takaasoon jinniina hay akkamitti gaa odonan as gubbaa jiru ana biratti jinniinatti kannaa jechuun dubbate beekta. Akka gartee booda oduman deemu na durumaanuu odona inni olti naaseen duraa'u naa galaa jira akka paraankii ta'e beeka. Dhuga. Sana akkasii booda kana booda kana silaa turankii adda addaa kana hunoo makiini sakatti finfinneerraa abbaa biyyaa intala xiqqoodhaati gaarii miti لا والله ركوك ابو لا لا عادي ابرد هاي انت باقوم لا بس لكن يزغب ايش هذا هو مثلا جري يقول هيستو ارسي فيها ارجع امني جامقوني وانا كنا تنرتي يو وان دينرتي باني في ولي ربان بكدو سبب كيتين نمني والله جمام كانني منچا والكايا نما قرار جي ذاتي في جني كانت وادي خاشني انت لا رجع كنا غوتني بركسيوم بي كيف سنوم بي يوم انت لكني والكايا السلام عليكم عباس وعليكم السلام جايبين يقول سنبون افزعني جرا
baga jiraatan dubbin edaa nu galteeti warii kolfaa bulleenuyi sila waan kana wayta akka umaran beeytan wayta namni gandummaa fi maali wal arrabsu sana gartanii wayta isa waan akkana dalaganiiti garan harkaa deebisan akkana waliin arrabsine Yaasiin Barammaas dhageeffadhu Yaasiin Barammaas warra TikTok kana ummatuma akka isiinuu baantu sammuun isaanii anna ajaa'ibe laal haas tahee isiidhaa mormuus ijoollee arsiiti beekam haasiin isii dha'us ijoollee arsiiti hay saboo dubbiin tun akkamii sanillee laalle jarri kun nama isiin gabbaafte os deebii qubanaas illaal ati gantuudha jaan ati gantuudha abboo jaan akka arsii ta'ee ni beekan kanuma gartee fuulleedhaaf as taa'ee mormu maqaa isaa yaadadhu mucaasan haxurullee arrabsa. Jara keenya amma dhaamsita kan dhaamalaa amma durallee wanni kanaaf kun hoggaa hoggota kakaatee namni gariin kun jarjareeti sababaa keessan lubbuun namaatuun bahuutu sodaatama dhageeffata. Anis tanaan jee baramma hin godina namaa ilmaan Oromoodhaa fakkeenyaa fi Oromiyaan ba'aa Arsii fi Harargeen biyya hedduu keessa waliin jiruu bataa sana gubbatti. Amma wanni sun gidee uumame hangam takka hanga aniyaa jarabbii qofaatu beeka. Maaliif jennaan hawaasni kun hawaasa wajji jiraatu. Hawaasa bakka hunda barandaa gubbaa wajji galu. Arsii Harargee jechuun hawaasa galtee gammoojjii sana keessa bakka hunda waliin deemu walaammatee saniif jarjaraan akka gariitii fi sheexaana qabu waan akkasitti fayyadamee waan akkana kana gidee dhagee yoonni fi lubbuun takka bate akka gartee nama ilmaan Haabilii fi Qaabil ilmaan Aadam Haabilii Qaabil gartee tola jeesisanitti wanni suni eenyurratti miti kamaalumaa fi qullerratti nama biratti miti rabbi biratti teessin quban qabne namni yoo wal madees namni yoo wal ajjees karaa isin hin beekneen lafa nuti hin beekneen kabooda turree dhageenyu faasitu bar gaafa kamaalii fi qullee wal lolan bar gurbaan arsii tokko gurbaa harree tokko ajjeese bar yookaan gurbaa harree tokkotu arsii tokko ajjeese eega turamee odeeffamaa nu dhufa. Saniif wanni akkanii kun gaarii miti agartee isinillee itti yaadanii gootanii yaaboo karaa biratti itti qabadhaa. Yaasiin dhaggeeffadhu. Yaasiin na dhagayu kutakka. Ani waan kan akkatti hin deebine jeef obboleessu guyyaa kana laal hargeessumarraa na dawwalanii saboo hiyyaan arsii tokko naan jee hiyyaan arsii tokko intala teenya akkamitti kan godha sanuu nama sheekaa jaaniiti jarri as nu bira tiiftiiti asumatti waan goonuu malana boo kijibaatiin irraa usaan jee wanni akkasiin jirtu hanjamaadha jarri waliin godha unoo asii gamaa arsiidhaatu isiifis malmaa maaliif asii falmaa waan biraatiif qopheessanii akkana jettanii dubbii wannaa seetanii sadhuga baanta hawwanni sun nama namni jarri hoggaa dimaa qamee mirkaane wallaahi ableedhaa fi mancaa ichumaa haasaniiti waliin gannaqanii wal dabarsan gaariidhaan ittiin deebi nama bakka biraa jiru akkuma maata gartee yaasiin jee jarri kun ummata wal keessa wallaahi billahi namni keenya keessattuu harargeen tun badduudha yoo dhala arsii jalaa qabaatte aariidhaan dhalaa sanittu as deebite ni jeefti tanuma jalaa qabdu sanuu maaliif sammuun ilma namaa kun wal qixaa miti waan akkanaatti hin deebiina waan biraatiin godha waan filmii biraa dalagaa filmii jaarsaa jaartummaa tana waan akkasiin dalaginaa filis hin barbaachisu tana booda.